malau tuspa ia penga saupo I malau kuspa ia su ai fo le lua Peteru. Matau po lua, inono fai mua se I whaangata mai tōru. Second Peter, chapter 2, verse 1 to 3. But there were also false prophets among the people. Just as there will be false teachers among you, they will secretly introduce destructive heresies, even denying the sovereign Lord who bought them, bringing swift destruction. On themselves. Many will follow their depraved conduct and will bring the way of truth into the disrepute. In their greed, their teachers will exploit you with fabricate stories. Their condemnations has long been hanging over them, and their destruction has not been sleeping. Sa foi I nuu o perifeta pepelu, e pei ona iai te o tou, o a o pepelu. La tau te whaatupuina whaalilorilo o vaenga e whanu ai, ma la tau whaafiti I lea lii, na ia whaatau mai ia te I la tau, a o I la tau lava, e o mai iai, ia I la tau le malaia, e vave mai lava. E toa telefo I la tau te muli atu I tu ina naunga vale, o lo la tau tino, ono I la tau e upu le anga ina ai le ala o le upumoni, o le mata pea foi ia o tau mea. Ua la tau whaavalea ai o tau I upu pepelo, e le tuai mai ia I la tau le sala, na fetalai mai ai talu ana mua, o lo la tau malaya foi, e le moe lea. Iova lo mātou ta mao le langi. I lilo mātou atu. Ta mao mātou wala au atu I ati ohi. Le nei tai au. Sosoni mai lo wa nganga pai. I le vai ma le mātou le ato atoa. Sosoni mai o e lo mātou ori. Ia mawhai ai o na mātou la unga ina lau upumoni. Whaupenga ina le mātou varea ma le mātou vai I lau poto ma lau wata mai. E mawhai ai o na mātou vai ina tonu ma tā lai le moni o lau tāle le lei. Whamanuia o e o tangata le whaalongolongo. Iai lo whaunga I lau upureni tai. Lau suafa Yesu. Amen. Ia, se I kakou. Karkala mua foi. Tangata no ia Peteru. Why Peter? Who is Peter? Lua Peteru ta upu mua I lona whai upu mua. Mai o Simona Peteru o le au auna ma le apostolo a Yesu Keriso. Ioane mua e whai upu fast food ma lua mai. Ua ia au mai foi o ia Yesu. Ua sisila atu Yesu ia te ia. O na whetarai atu lea. O Simona oe, o le atari o iona. O le ainoa oe ia kefa. O lona winga, o Peteru. E le mwhingo uso ngā dua, ka uang ka kūrora ka karela ka karangoa.
Longa le au ngai mai. Yesu Keristo o le apostolo. Officially pitfidia e Yesu. Oi na le sabe il kuside. Dua pete. Ma ie ua au mau. Ma ua whata a peina I pona, kalatia, ka to tia, Asia, ma pitunia, ma putunia. O e ua fili. And that's something that's very important. O le kusira ave, o e ua fili, au I le ye, longa winga mai, o le ave I kahaka ua filia o kahaka, kilisiano. Au iukaia ia mane au ese au kilisiano. E tu samo na mua isi la fia ele atua, le tama, I le whapa ia ina ele anganga. Ia I uai le ngā wai. Le toto o Yesu Keriso. Ia, pere mele sa kusi e Peteruli te kusi. Ia, professor le tuspa ia e, tana noa mai e le o iloa tonu. Ua le tusi mua a Peteru, sa tusi Roma, le tusi lea. E rei umi au na tusi le tusi lea ai maliu loa ia. Peteru, ono lea, ua whaasa tau loina o ia. O le sum na le mate I tangata whapea, o lea sa kusi I Roma, ai le o mauki ngoa. O ngai le ke lea se umi, ma umienga kusi le kusi mua lea Peteru. Ia e fasiotia loa, whaasa tau loina ia. Wanga lea la mwhapea, o ia I Roma, ai le o mauki noa. Ia, o le wha moe fo I lar kusi lea. I mea o Aoaoga Sese. Wa I loa e pekelu o mai o ngā kaimi. A o loo whaafea ngai le e kāresia po o tangata I o tau. Ma mea o whai a Aoaoga Sese. Le ala e kalangoa I ira. O le mtato mta upu fo inga whatalo ina le tai au. Salo pole. Se furu lima, se furu ongo o tausanga. Ai latu roa le si, bo ngā lupa o ia. Mai ke sau make, whai pere. Ia hua lo filai me o whai pere o mo le tangata fusu. Ai whai mai le tala lo bore kia. Sau e hao lo fusu. E pui ai oe. E leo ai oe pe au so whai oe se fili. Longa lau kere I fusu wa pe a vea o pe o tu se paka po te iwe tua le ai. Pa un mea lengo fusu e pui ia ia. Pe au so whai au se fili. O kere I fusu wa pe o kere ki so kap kere o pe nga. E pe stoi ia pola vea pe ia. Po sunga whawhenga inga wai. La ko ia sa so kap o ringi. Ula ia ole. Ole pui inga fo nga le. O nga esea. Ia pui mai ole. Ia e iloa lele, e iai, a oa o pipero. E kaula pui oi, ia e iloa mele. Nā kakangoa matina ala inga la sunga fuaran ka ni. Tai mai, ke launga, la sangi, ia, ke lau. O la se mka upunga eke, o whai a ona se. Tai mai, fia ke le oi mianga. O kiki uma la Aoaoga Sese o whai Aoaoga Sese. O whakuro se ko. E le eise ngaunga ia ke au. O ke kuskusi ni mai so e karesia. Whapeo la o I me se ma. E le fu se ngaunga ia ke au. Ma so ulua. O kako e karesia. An mea sawa le lau mai, te ai. E lengo o lau mai inga, ta upure. A lengo a umangi e mo whekua. Mo walu kwhai pere, e pui e ia. Leo ia. E au fo I lango o uloa,
leo lo kanga. Pe hau so whai au se whai Aoaoga. E se na ngā Aoaoga. Ai le ngaka i do, ka ko e ka lesio. I hei lua fo i o kou le upu moni. Ma whai Aoaoga se. Ngai ke ua umai fonga. O ngai ngo fo i lalo vai meuri. Ai le o vai o Yesu. Le sa lau ngar ko inga me to ina whaafe Mareta. Whea mea Yesu ia Maria. Lalo vai o Yesu. Asea, it's a place of learning. And it's a true word ka kare whai Aoaoga. Vai la o i ke ua umai fonga le meuri vai ngai ki ufoi. Pe aele ko le. Mea ka o le whai Aoaoga. Sese. Angor ka ko upungi ka mai. Sa hiei foi le nuu o perfetta pepelo. Se su po la le wingo le ka. Kei mi de. O le ka ngo mi pe ke du. Kei mo Israel. Au iei mo perfecta. O iei perfecta ke mi lo Israel. Le fai mai. A hea o mare fai upuronga lua. Le so onga me. E pei ona iai iati o tu. O hao pepelo. Perfecta i runga. Ai hao pepelo mele longa lua. Wa ese le mea ngau sui ele kala. Peke. Perfecta. Hao pepelo. Kai mi lea o Israel. Sa iei perfecta. Anga valo ia. Ba valo foi perfecta. I mea e pepelo. Ngai ele mia. Ta upo e lima. Fa upo e korukasi. Fa mea. Ua vavalo le au perfecta i mea pepelo. Ua pule foi le au fai tauranga. Ma le usita. Ia te i la tō. And so on. Nan mele mai, ua vavalo au perfecta. Donga sa iei perfecta fu ipe. Hoa mai lo i. Lefa mai petu. E pei ona iei iati o tu. O Aoaoga pepelu. He's talking about the church. O leo wakala ngoa i pekelu. E leo ku iei perfecta. Ai iei la kaka ie whai Aoaoga. Le kaimingi o loko. Sa iai fo. O le amakanga, o le kalame sa ingu, that's the past. O le presence la wa iai. Le iai ka kai ua oa. E ring perfecta. Mai o whai Aoaoga. O Aoaoga pepelo. Le ana a whau ka lai le tātou. Tā upune nei. A unga o le nei tai hau. Tātou Saoloto. Sorry. La whauruta lai. Saolotonga mai Aoaoga Sese. Freedom from false teaching. Ko luangi vaenga o te fia talano ai. Le nei tai au. I le kako kusi whai kau. Kako malololo. O le wheka koha. Memo mua. La tau te sa ili. E wha sese i le mea moni. Le sa karangoa inge sunga fuwhenga inga kai au dao. Wha sese, le upure wha sese. La tau te wha sese i le mea moni. Wha alilo lilo. Wha anganga. Wha mai hale menga mai. O pepelo. O hame whai o pepelo. La tau te wha atupuina. Wha alilo lilo. O vai vaenga e whano ai. That's another meo le whai. Kusa ai la male. Le upu lea le ngā heresies. Ia peye. Secretly introduce.
Le fa mai whaatupuina, whaalilo-lilo. O ngā ruenga ia, kaka ia. E whai a onga, a wa o pepelo. E whai whaalilo-lilo. E lau ke whaakupuinga mea whaalilo-lilo. E vai ai e karesia. E karatia e lua e wha. Sa wha pefo i ona o uso pepelo. E na whaaofi, whaaleiloga. O tangata ia na Ioane, whaaleiloga. E titilo, i lo tātou Saolotoga, ua ia te ia i tātou, ia keriso Iesu, ina ia lātou whaapolongaina i tātou. Which o kangaka ia e o mai, le loko. It's like the word there, le karongo mai ai, it's bringing alongside. O kangaka o lehi kukong, o kangaka leo mai, e contrary, e ke e lako i Aoaoga, ale kirisiano. Which kaka la ia, le ka o lako, i le whenga fō. Kuskusinga, writers o le whenga fō. Whamai o lako ia, ua whaingoinga pe describe, it's a religion, parties. Say for example, pei o le act 5:5. Ona tutu lea i lunga o le whailaunga sili, ma i lātou uma ua ia te ia. O le tū a inga lea o le au satu taio. O le siku a inga lea. O kangaka ia ke ke. Ia, i Aoaoga. Po o le upumona. Lua o koinga mai. O na tutu mai lea o isi. O le tu a inga. O le au whalasaio. Yo le si lea ku ainga. They are the people, they contrary, they go against i le upumoni. Lea la refer i ka la peken. O ngā sa ia o kou. Ia aku whaingi kelo kara puspai. O lau whalasaio. A launga Iesu. E o kakarangoa. Whaalilo-lilo. Whaila kōkongu. Aisea. E mga ai whasio ki Iesu. O kua inga la ia. Le ei le upu le whai mai i. Nā tau te whaatupuina. Whaalilo-lilo. O vai vaenga e whano ai. O ku ainga ia. Ia ka kou loa le. Anga o leu tu tonu olo. Pengo whai ako Israelu. Le kanonga me perfeka. Le iei le ka kou Aoaoga. Mare ko i perfeka. A o lea lau iei ka mai a. Le whai mai nai ia o kou oai. Sakakaio. Le siku ainga lea. Au whalasaio. Ia au kere i rola ke ni pora o whai kakala. Mana au lau upura we ke ni. Nā. I kukongoruku. Kama we whai e kua mai whai kongui. Mai ia. Mele kau. O le whai Aoaoga. Pepelo. They refer i eile Aoaoga. Oi, lau whalasaio. O le au. Nā le si vaenga le mokongoi. Sakai. O ku ainga ngi. I le kaimi. This is the present time. Ia ku umai lo le context o le lukure. Ia ka wanko. O mea ia lai. And the pastor, he has to teach the right doctrines for the church. Ang ka upu ia karongo iening ka mai ka upu ngai pa pe o fai ka lama. They're talking about lost salvation. And lost salvation. O mata upu tu pito. Special mo documents ia e tatau na iloa o mai tangata o ekaresia. Misi la o era o fai. Ang o lesi ngā qualification mo fai. Tamai ia o le e Aoaoga. E mawhai ngā Aoaoga. O mea nā ia ki kiro ia Aoaoga. O mea ku piko le loko. E hui kaku ia o fua mea leo. E mei ma. Si o mea ngai masangi o rolanga ia.
Ai a misi a o ia o nga pengo fai aku. E le lost the service. Ia makua e umai fonga. E le do e sa o. I unga ingo fui lalo vare. Ona meu. Anga mka upu ia ku kong. E le mawhai inga maru e lua lau whakua kua. E fiu nga kai sui oe. Dau e mamrama. Ma ua e iloa leide kua le kapua ia. Anga karangoa lolo salvation. Nga whai koa kasi e lea kua. Nei ma se pule ia ses. Ia re kau bongo mamai. Ia ngā ore whiwhiri ngaka ngaka. Mea ia kupiku. Mea ia e ao ngai doa. E le tangata lotu. E ia o ngā Sese. Aoaoga pepelo. Ia o le mea ngā mua. Longa lua. Ngai whai mai e. Ea. Ma lātou whaafiti i le li. Na ia whaatau mai. Ia tei lātou. Whaafiki. O le mea ngā longa lua le. Umar whaalilo lilo. Aua. O whaafiki. E le karikong. E lau ke le supporting ha fo. Mai yuta mua I lona mata upe wha. I lona whai upe wha. A wā ua o ane wha le longa o isi o tangata. Ua lewa foi o na mua I tūsia o I lātou ia. E o I le nei lava wha sala. E le e wha le matau I lātou. Ua li liu e I lātou. Le alofa tū noa o lo tātou atua I le wha mata itu. Ma ua lātou whaafiti I le ali e tasi o le atua ma lo tātou ali I o Iesu Keriso. So ko wai wali liu. Lako whaafiki. Wa lako le karia inga. Lātou te whaasese I le mea moni e ala I whaafitinga. And this is exactly Sese in the Bible. Ma lātou whaafiti I le ali na ia whaatau mai ia te I lātou. Lara whakaurea. Ia o mawhinga wa o le mea. O le toto Iesu Keriso. Ia le I kaka whaafiti. I kaka I le karkong te upumong. E Aoaoga. Laki Aoaoga. Aoaoga. Lako ke whaafiki. E le makau. E le fefe I le ali. Ia, o le mea mua ma. Points ngā kasi mare lua, I lalo, o lātou, whaasese ina le mea moni, e ala. Longa lua, kako ki kilo, whai mai au. Longa lua lātou te whaasese I le toa tele. O le mele whaaseko koe, ai isi pui lalo isi whai vahengai. Whai mai, e toa tele fo I lātou, e te muri atu I tūna naunga vale o lātou tino. And that's the second thing. Ai sea, lāko ki ka inga tangata I le ola, le whaapa ia ina. O ngā nuenga ia. A mamore Aoaoga pepelo. Kai pe ko inga me o fasaio. Pe ko inga ia ngo karo. La ke Aoaoga mea. E la ko ka mo fai ka tangata I le ola le fa apa ia ina. Ne fa me ko kele. E ko kele murmuri e. Ja. Anga successful mele ka o false teaching. E ko kele ka kai o. E ko kele ka ka fie fa longo i. People listen to them and follow them and their shameful ways. Ua lava I aso
ua mavae na whai ai o tau le mana onga o e whapaupau. O sawa vali i le whaamata etu ma le tuina naunga, ma le inu tele i wainga, ma le po ula, e sori ai tu la fonu. Ia, o mea, le hawhia ai. But I'm saying, a successful mea leo le false teaching. E fia kai whaalongolongo i mea o aonga pera. Me whangai ko a kele kai follow i. Kele kai ngau longo aisa. Anga maa ngai a whaalongolongo. E kele whamangu ia ngai kalango mei ka mai. Kele o le manguia. Kalango angi o le manguia. Pa te ngalo ia o aonga kūpiko. O le lotu. E ao ona tātou loa. Pengo whea kuri. Kako Saolotoga mai Aoaoga Sese. Whaasaoloko mai o le mea lea. Auangi i ei koko. Anga ai dei doa. O ke le whaleko. Ia o le lātou te tai fo'i. I le tau le leia. O le wha maoni. Po o le upumoni. Ia. E le mawhainga. Nā unga inga. Le mawhai onga. O le lākou wā lea. E feso e whāsu iwa. Ua lātou. Le la longa o se mea. Ua tuina atu i lātou. E i lātou. E whai ma mea leanga umalawa. Ma tuina naunga i ai. E tau. E le tau le ngai le upumoni. Le koe ngā Aoaoga. E kau whaasese ai. And that's paying whai mai la whionga le tua i. E toa tele fo i lātou te muri atu. I tūna naunga vale o lātou tino. Lua, ona o i lātou e upu le anga ina ai le ala o le upumoni. Ke le mea e upu le anga ina ai le ala o le upumoni. Longa lua. E tuina naunga e muri. O lea whainga ngā i mei o Aoaoga Sese. Aoaoga pera. And o lea e kalangoa mai ai. Ma wha mahalosi ai. Peke. I kilisiango ia. O ngaisia. Ua haafia kilisiango ia ia o ngā. Ma wha mahalosi fo i lea a peke. Wai loa peke. Ua o mai o ngā kaimi. Ua o mai kaimi lefa mai i 2 Peteru. Mua su lima. E su lima le lau whai kaunga. O te matuata ma whai fo'i. Ina ia ma whai e o tau. O na mana tua so o si ia mea. Pe ama vaelo u walu ese. I le o langa ne. Whai mai mea peke whai mai. O te matuata ma whai. O le nganga rea peke lua kam whai peke. Whai noa ki li siango ia o ka ape ape. Asia. E iai mea ka uole Aoaoga pe pelo. Nei kongolo. E loa la ranga le whai mai ipe. Pekelu i le mea mai. Ina ua o i loa. E vave ona tu e se ina. O loo nei fale apitanga. Wha apei ona whai loa mai. Ia te au. E loo tātou wali o Iesu Keriso. Longa lea. Wai loa pekelu on kai. Neng whai loa mai le. Anga pekelu e le i whapena. Maliu wala. Nga maliu whasia. Whaasakau roinga. Whaulalou. Longa langa i loa pekelu. Ai loa pekelu. O le iai whawhikau li rei roku. E whawhikau li klisiango na whamei nanga awe. Le alang koe kusi e mawhamai. Matua tau mawhai foi. Ina mawhai. Ina ia mawhai e o tō. O na mana tua so o hia mea. Aisa.
Ia mangakua e kakakilisiango. O loo iai whai a onga, a oinga. Upu se po le upu. Longa lao ku langa. O le whaukuanga lea, o le kusi da, pe o le whamamawhale le ia. E koe, it's more like a follow-up letter. Review. Koe kuri loa. Le ola whaatua-tua o le tangata kilisiano. Ia i loa ka kilisiano le leile se senga lea. O le upumoni. Ma Aoaoga pepelo. You have to know the truth and wrong teaching. Because if you don't know the difference between these two, I tell you, it will be a big problem. But if you don't know, please ask the pastor to have another hour for our teaching in the morning Sunday. E awa o im ka puia. Anga ka kaunga wha amalosi ele, pengo whakula makanga. Ngō waru ke whaipili, e pui e ia. E pui na hau. I ke wasau se si au mese. Se au nga wha abalwa lea whase. Ia mau ioia ie. Ia umai foi la se sere me alu, ia no wharaka. Ia pe o te au ngā reka we mori aku kako e karesi. Ia kou loa le li. Le e senga. O le memoni. Ma le mea e pepelo. Le upu e pepelo. You have to know this. And I'm talking about doctrines. I'm not talking about mea daily one. Ia o le wingala. Ia mai a whaikanga. I'm not talking about those stuff. O mea ngai kukupu. Ai whaarilo lo mea whaikukongo le karesia. Ia, waka koura wai kongo le mele whamei ia pekeru. Awa i whaingi mea whaarilo. A mai i ruma ango le mea moni. E mawhainga mai ruma karakoa. Ai whaarilo lo. Ia, ka koe lalo classification e i mai. Whaatupuina, whaarilo o vaenga. E le mga mia la koe ngā mea. E le mga mia le o se vaenga le loku karkarangoa. Whaarilo. Waka umar whaiwhi au ia. Ia maranga kamanga le pipi ia kuiai. E le mga mia. Ang ole i me wa. Pipelo me. A ole wa i loa peke. Wakana wakaimi. Ole ala. Fa kau roinga ia. Ai koe whai ar kusi le ave lea. E matua. Fau kua. Ave koe wha mangaku krisiango. Wha mole o ngai au kou ao pepelo. Peinga whai mai le kusi. E pei ona iai ate o tou. O ao pepelo. E ring perfeka. A koe kanua mengis perfeka. Ki rua ring perfeka. Ngar me ole ao pepelo la wai. Anga iei isi o. Wo. E masanga whare o pure pa mako karango. Karango i le atua. Karango i le atua. Karakulanga fi. Oi poanga fi. Mako karango mlo. O sui le man. Anga whai mai lo punga o whako. Sole. Wa mu yo nga karango i le kuari. Ya ala whai me kuspa i e risi si o le malu le ku. Anga ki karango i oi. O langa fi. Wa sau le man. Whai mai. Au whai aku ro o karango i le ku. Longang whai kauro kuspa i. La lau o pipi e mar kuspa i e ku. Wara mea moia, a whai mai. Wa kala ngoi le ku. Longang mai mau kei mea o whai kauro kuspa i. E si dei la lo waru whai koe karango ku le ku. Wha mole whai le ku e mesa uila. A whai le whai karango. Mea kau o ao pepelo. Kau wha avalea. A lea lau koe mele maua ngafi. Ma karango. Whai mai. A ufa yaku lau o karango le ku. Longa ngo whai kaur kuspa ia. La lau sa hoi mar kuspa ia ku. Ya lau kau whia rono langa ma. Lau kau sao. Longa wanga i loa se senga. Olea. Au pelo. Ma le upu momu.
Mea la ngā whaku. Ia pui oi. A e alu lei kongo karangoanga ia. Ia e i doa whaalongo le lei. Pe sao leo au ngā lekru whasa. Anga ale sao. E ioi. E toa tele e muli ia. Anga e maa ngai ar whaalongo. Ia kau whabalea mea ngā mai. Pe ia ngofa ia. Ia e ngofu ila loa Yesu. Au ngi ngofu ila loa Yesu. Le upumoni. Ia e iloa le upumoni. Ia ona maunga. O fia se uo. O wakula ua makanga. Anga ngā iko kongu i mei. O wakui whia ngā me mo karango i leko. Se kau diri e yoka kino. O ngō le kakifika ngō whai lea kua. Ka keidoa. I le mawhai. Keidonga whai kakaloma. Ka whaanga ngā ua kui leri. Tolu. Le mata pea foi. Ia o tō mea. Ia o mea ia kupu mo le awa. Te pero. Ea. E maka pea. I kou mea kou kingo. Wa ayo e ke weiso ka vale a so sisi la ngua ku i. Ke mang wia e fo ai lo ka vale ngā mo fai fia. Te ku iar kau wha vale. Ku umo kai ngā o. Mata pea i tōu mea tō tinu. Le wha mei i kuspa ia. O le upura kuspa ia le wha mei. E sao. Se wha mure wha mei sao suri. I ke o ulango kuse sei. A le wha mei. O le mata pea foi. Ia o tōu mea. Ia kou whai keke. Ia kou lo angana maka pea. A ame le tangata. E le whikaui. Kusola winga wae whaavivi. Wae whaange gaka. Pau araka ke ver whaavivi. Man whaange man whaamanu oi. Lea kua. A vero la ka ngakar ko ngā beki kau whaavivi kūrunga. O le mea ngai whunu me kua maka pea. Ia ili siu. E le mele ke mga wai. Ia ngai mai. Se whaale lei. Wa kū irunga. Ia umai funga le lope ke miliongi. Peke ringa o kupi. Le lopo o kupe le ringa whaile. O le maka pea la. O le whaavivinga. O le whaanginga. E aweri tamaita. E ke le ko whaalonga i kuloulo o kumanawi. Se ngai pisi a kua revi ingo le busi. Mata pea. I kou mea koki. Pastor, elders, ning whaingi ka koau. Mai ai kala Yesu, ngā whaingi ka kala peke. Tu, kia lofa eke. Feed my sheep. Ngā whaingi peke luka. Longa, whawhanga o mangoi lea, ma leo, i le upu moni. Le sawa o ngir kai. If you don't really understand the differences between false teaching and the truth, come again and ask Pastor to add another hour to our teaching. We teach the doctrines. We are not teaching I kokongo le loko. E sau la le whai aonga sisi. E pe ango whai ako. E ka yoi maka kai au kini o lo le leia. A whai nengo ko lengi I fusu. Le pui e ia. Ko e lua vaskaruai. Na ka mga yoi menis ka apea. Sali. Anga e ka mga pui oi. E ka mga leo wina oi. A whai la le se me leo e o leo prele. Ia ngao. Me se ala e anu loko. E mga mia foi o elo sau tatou a onga o loo wha solongi. Because we are teaching doctrines. Ta upe o lai. I encourage you. Mea ngai
e maua ai lo hola whananga. E le mawhai e ngā maru e lue lo whakuakua. E le mawhai e ngā whase se inga oe. Pe o le mele whamei peke lui. Inga ua koe kusi. I ka ngaka inga whaka ape ape. Ki risi anu. Wala u kai ama lau ese o ka kasaola le kula fongo. O ka alo ola le whaotanga. Lea la koe wha. Koe wha mangaku i e peke. Ia ku mawai. Ai de i o mele oki. Whasa koe lungo. Nga koe anwe ale kusi. Mai matua. Mai te whaopungare. O te matua tau mawhai fo'i. Ina ia mawhai e o tō. He put his whole heart. Ka lo whai. Ai kusi se kusi. Awa i loa. Ua kāre kai mi la whasa kauroi. Pe wala kalaka mai. Pe ingo whaadi. Wangi o lalunga. Ai lunga koe sa o sau kusi kusi. Pari. Kusi kusi. Koe ave. Koe wha mga koe. Sa iai ngū perfeka pelo. A sa ia o kou fo'i. O a Aoaoga te pelo. Israel. Sa i perfeka. Nā kou ngā. Valo ia. Kei me o loku. I o saule Aoaoga. Se. Ia ngā ua umongo whakuku ainga. Ku ainga ia e whana saio. E ili se au waenga. Lako mei e whai. A launga mai e su. Kako whai kau whawhi i kala kuspai. Launga mai e su nako. A wari i e. Ko i fisiringa. I say contrary. They go against the Christian belief. These Pharisees always go against what Jesus has been preaching and teaching for the Christian people. And they end up form sort of an idea to crucify him. Nako avea Yesu. Awangi whapenga kako. Ia kako loa lelei. Aoaoga se. Ma le upumu. Mea, ua whaavalea ia te o tau i le upu pepelo. Ne nano i laka ua whaapalangi. Fabricate stories. Ua lato ua oa ia i upu pepelo. Le ngau whakua i school of what? Philosophy. Mea leo le heresy. Le upu Greek. E le whawinga le upu lea heresy. O le school of what? Philosophy. O ka ngaka e whau. E le leila ko knowledge. E aka mamai. Angol wharisaio e le valea. O ka kapapoko. Molo ia. School of Philosophy. Ai a mai I whenga fau, they talk about wharisaio, manau sakukaio, manau they are the smart people. And they can build, they can create wrong story, wrong teaching against the Christian doctrines. Nea nā whai mai e leu pura. Philosophy. School of Philosophy. In the New Testament now they call religions. It's not school, it's called religion. And religion is come from the religion parties or sectors. Sectors laia, like Pharisees. O kuainga. Ao. Nea la ke whai alimi. Nei wala koua. Upu. Wala to upu pepelo. La to wha valea. Ia o to I upu pepelo. La koe kau wha valea. Se vele upu e mai la fiong. O ngā ruenga pe. E la koe kau wha valea. A kau wha valea. Sau wha valea oi. A whaila kelingi au kupe. Ia e non leisa ka sau la unga mai whaibai. Ai wha valea oi loa ke lau kupe. Lunga ngā karangoa koe. Oi vivi inga o e mea la whai. O oi o le.
Ai ngā kupu. O e ke maua lunga ke kausi kupu. Ma, asea. Anga e siu. Nā mele siu. E loe ke rau kupu. Mo le mata pea. I au tau mea. Mea ngai le whai mai o le mata pea. O longa la rau whai vi inga o le tangata. A o le vi inga. Whamanu. Ma le whane e tanga. Wa ngā o le atua po Yesu. E kakau ai. When you worship, you always say that. The glory goes back to the Lord. O le vi inga e te tau ia te oe le atua. E le se vi inga skaka. You have to know. You have to understand the differences. Ia whasa loko oe. I mai lea. Pe o ka upuru ka karongi ka. Free. Freedom from false teaching. Saolotoga mai i Aoaoga sing. Ia o kei lo. Ka upunga e kolu. Those are the 3 points. Kala noa toa le nita hea. Ai whai mai, le me mulmuri, o lan me mulmuri ngā ienga. E le tuai mai, ia te i lātou le sala. Na whetalai mai ai talu ana mua, o lo lātou mālai a foi, e le moe lea. Ia longa e le sala. E le kuai foi. Which to conclude us today. O le judgment. A le atua. E le tuai. E le moe fo. God's judgment does not sleep, and it's never late. O le whamisinonga a le atua. E le moe. Ma e le tuai fo. E whamisinonga e le akua le mera. Penga whai mai e le upure I whai mai. Ea. O lo lātou mala ia foi. E le moe lea. O e le whai whamsingonga le mea. E le moe lea ku. E whamsingonga. O ia o whamsino tonu, o whamsino sili. E le kua I fo. O ia o le kua alofa. Lofa tu noa. Ai ai fo le koa sa o le atua. E alofa le atua langa I kalesia. Pe a o hao langa I kalesia ia. Ia Aoaoga se. E alofa le atua langa I kalesia. Ngi fa pea la fai le isi ka koe fai. Ai ngalo ia o. O lo ia a o le koe. Ina ngai kalesia. E alofa le tua I ona tangata. Le whai mai I le upu. I forgot to read this. But this is one of the things no tinga I lalo. I le mea le contradict daile. They were saved but lost their salvation. O le aonga ku piko mele. Familia vanga there. They were saved but lost their salvation. E contradict la ma le scripture. Le fa mai I Ioane fulurua valurua iwa. O te avatu foi le ola whavavau ia te lātou. Lātou te le whano lava. E o I le whavavau. E le mawhai lava se tasi o na whao. Ia te I lātou. Ai le 5. O lo tama o le na fo ina mai ia I lātou ia te au. E siri o ia I nisi umalama. E le mawhai se tasi o na whaoa I lātou I le 5 o lo tama. That's one of the doctrines ia e dole. E le lost salvation.
Pengo whai ako. Moa aonga se e kūpiko doctrines. O mea ke kele ia kaunga e noa le lei. You have to know your salvation e le lost. Ai o mai na kama ia wharasai o mrawanga ia. A mai ko kongu the contrary la. So ai ko fi mam lama kele mga pubi. Ya ko foi lo ka. Ha so kai pasta. Vai se haunga. Karang oi ngai dem ka. Ni ke iwa e alu fa pe lost. Ya ai. Kaunga fisi. Kaunga e malama le le. O ta upuia. Ako ngi fa se ngai o tu. When ia ko lo le ko. Ia. Ka manu ia tele le tu e lo loto le ni ta ao. Ia pui ma leo ina oi mai whai a o ngā Sese o le tala ina o le tala le lei. Ia e loa le lei le e se sengo le upu moni ma le upu tau wha Sese po ao pepelo. Ia, whamanu e tele le tu e lo loto le nei tae ao, tu sai malona fionga ola. Ia o walo mātou ta mā mātou, ia tu le vi inga ma le whakta i ati. Oi, i loa o mai, whaatonu mai, whaailoa mai, le upu moni mātou te. Whamangalo pa i ese mātou Sese upu o mātou, tau talangia le nei tae ao. Wa ia i mātou le ato o toanga ma le poto. Ai mātou te whakta i atu ta mā, i lau fisosoa ni mai. Whamanuia o i au tangata, i te whaanongolongo i lau a fionga ola. Ia whai mo se, ao ngā mō mātou uma, ia mātou olai, ia mātou loa, le moni ma le whaamaoni o lau upu. Fo i lava le vi inga, ma le whane i tanga i ati, o lo mātou ta mā. Lo suafa Yesu. Amen.